Facebook meeting tabi basing buhan bamagta da nomai thing konjesu ni tam oksari ngasi gi mari ba pau miyam pizari Vijay Diwas ki palan rajya thakta Manipur de supang thokre Mahausa ki phibam kaitharakna pirak liba safu sidagi kannaba matam laingeida climate resilient ohenna bhona minasi haina governor Ajay Kumar Balana fonglokre Entrepreneurs Excellence Program ki saruk ama oina nomo ki obra practical workshop pangthokre Loina Delhi Agra Expressway da lambi khudongthiba thodok da mi mari sire kunma na sopan nangkre Mapunga ba pau miyam da pizari Ngasi India pomba da pangthok liba Vijay Diwas ki thoram Manipur de su Manipur lengak na senduna rajya thaki palan thoram pangthokre palace compound liba MSFDS ki auditorium hall da pangthokhiba thoram aduda Manipur ki governor Ajay Kumar Bala amri chief secretary Dr. Punit Kumar Goyal na athoiba mithung oina saruk yakhibaga loina MLA Manipur lengak ki police amadi civil security ki makok thongba luchingba kya su saruk yakhi thoram aduga mailena governor Ajay Kumar Balan hai numit asi ichamchamba military achievement amanate leibak asigi oiba lanmi singi apunba pangal thauna amadi kathokpagi khudam amasuni numit asidan matam madugi maribang majati singi damak Thawain pontha pikhraba athoba singbu ningsingba amadi makhogi maphamda hairang leirang katchaduna ikai khunnabu utli amadi leiba asigi unity amadi sovereignty gi damak leiriba lanmi singna lawkiba thodang kayabu ningasigi mirolda khanganna bahonabani Masidana na matam madugi mathauna leiraba lanmi singna kathokpa amagalunina lauramba thodang singbu singthaki bagalunina sterasigi leiriba security force singna lamdam masibu amadi prajamiya bu ngakna bahona badal lauriba thodang singbu thagatpa amasong pukning thogatpa su fongdokhi and progress may the ideals of courage sacrifice and patriotism that define Vijay Diwas continue to guide us as a nation I once again salute to all our brave soldiers, officers and personnel and convey my deepest gratitude to their families for their sacrifices and unwavering support. Lisingam gachamapan humputra mathoida thokiba India Pakistan gi land saruk yakhiba India gi land misingi matik mathauna bu ningsingduna pangthokliba Vijay Diwas ki thoram Bishnupur gi mini secretary complex ki conference hall da palan tawkhre ngasi ki Vijay Diwas ki thoram aduda assistant commissioner to DC Bishnupur SH Gunamani district administration ki official singna saruk yabagaluna lan aduda thawaina pontha pikra thauna faraba lan misingi mafam dai kai khumnaba Utpa oina minute ani tumna laiki tharamaduda assistant commissioner to DC Bishnupur SH Gunamanya lebasi gi integrity amadi sovereignty ngakna ba honabada Indian Armed Force na lauriba role gi matang da highlight tawki tha sigi tara mari da kuki gi BJP gi MLA Nyamcha Kipken Lejamang Khawkip LM Khawte amasung Ngursanglur Marna Maitegi BJP gi MLA singa punami pham pangthokiba du Kuki Human Rights Council na akanba mongda condemn tawi amasung reject tawi mifam aduna Manipur da popular government ama semnabagi matangda Kuki miyamna sawate amasung khangba tawde Kuki singna Manipur da popular government ama sembada kaidongoi da su yauroi haina lup asna thadorok pachel aman hairi Cheros na makatan haribana Manipur da popular government ama semda Kuki singna kaidonung da su saruk yaroi Kuki singna taliba separate administration gi dimana si kaidongoi da su na thaiba ngamloi Kuki singi struggle asi masana maromdo lengak janabani Kuki singbu ngak senba ngamdraba state asigi power sharing gi damakta nate Delhi BJP gi mitai MLA Singapore mi fam pangthok minaki ba Kuki gi BJP MLA Mari adu Kuki miyam gi thajaba manghan ba kangbu singni makoina Delhi gi mifam da saru yarubada Kuki miyam na taliba justice amasung separate administration gi mayoktani Lunena haujik thokliba Kuki gi crisis asigi matangda ku MLA Mari aduna makhogi chap phire adu miyam da sengdokadabani haujik thokliba lal asi loidri Kuki singi separate administration gi dimana sibo mayai chamhanna bahona ba thawong khuding maki mayokta Kuki miyam na punna lepli
कुकी लेरिबा MLA तरा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दगी रिजाइन तौगदबनी हाइबा फिरेप अदु हेना चेचिली अतुबा मतमदा कुकी MLA सिंह असना MLA गी फर्म दगी रिजाइन तौगदबनी कुकी गी BJP गी MLA मरी गी थवोंग असि यानिंगदे MLA सिंह असना कुकी मियाम गी अपाम्बा सिदा पुन्ना चटनब डिमांड तौरी पावर पॉलिटिक्स की दमकता थबक तौरोइदबनी कुकी सिंगी हक की दमकता चंगशिलिबा खोंजंग असि मखातान चंगसिनखिगनी हाइना फोंदोरकली पनबे याबदी था सिगी तरामरी द दिल्ली दल BJP की MLA सिंह सेंट्रल लीडर सिंगना कौदुना मिफम पांगथोखिबा दुगी मांगोनना अहानबा राउंडा BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष अमसुंग BJP नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज समित बात्रा अनिना कुकी की BJP MLA मरी अदुगा तोंगाना मिफम पांगथोखी मदुगी मतुंग नेशनल लीडर अनि अदुना BJP की मैते अमसुंग नगा MLA सिंह पुन्ना मिफम पांगथोकलब मतुंग अहुम सुब राउंडा कुकी की BJP MLA मरी अदुगा मैते अमसुंग नगा की BJP MLA सिंह अदुगा पुन्ना मिफम पांगथोखिबनी महौसागी फिवम काइथरक्तुना पिरकलिबा साफु सिंगदगी कन्नबा मतम लेरिंगेद क्लाइमेट रेगुलेंट ओहेन्नबा मिपुंग खुदिंगमकना होनमिनसी हाइना गवर्नर अजय कुमार बलाना फोंदोखरे वफम असिंगसी पेरेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोखिबा वाटर महोत्सव की थरमदा महकना फोंदोखिबनी स्टेट लेवल नोडल फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट सिंदुना पांगथोखिबा थरमदुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल ना थरमपु ओइना सरुगिया किबगलुना वाटरशेड निंगथिना पाइखटपा डिस्ट्रिक्ट सिंगी डिप्यूटी कमिश्नर अमसोंग मैनेजमेंट कमिटीदा सखंगसे पीदना पुनिंग थौगतखि थरमदुगा मैलेना गवर्नर अजय कुमार भलाना मखा तादुना हाई वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट गे थौरांग असी सेल यामना चंगहंदना कोमना पाइखटप याई मरमदना डिस्ट्रिक्ट खुदिंगे डिप्यूटी कमिश्नर सिंगना वाटरशेड मैनेजमेंट गी कानबा मियामदा खंगहनबा अपील तौरदुना करमना हारिबा थौरांग असी सेल चंगदना पाइखटकदगे हाइबा दु खंगहनबा होनबा तंगाइफदे अमरोमदा वाटरशेड की थौरांगा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर याउना अतई कानरबा स्कीम सिंगा पुन्ना चटमिनबदा कानबा कया लेगनी लोनेना वाटरशेड थंबना लौ सिंगुदा कानबा कया पीबा खकनतना लेबाक लेहाव कनबा याउना इसिंग मरांग कायहनबा अमदी मालेमगी होंगलकलिबा अयिंगासादगी ngakthok pangamgani phongdokhibaga lonana lamdam asigi naharo singna lamdam asibo chawkhat hanna bhonna bada chawba thodang lei amadi isagi damak इसिंगी दमक पाइखलकलिबा थौरांग अमदी अकोइबगी खल ngakna thamnaba honabada mang thaduna chatlabadi khumang chawshinba lamdam ama oiba ngamgani phongdokhi so that Manipur emerges as one of the best performing states under not only this scheme but in other schemes also, setting an inspiring example for the nation in natural resource conservation and inclusive development. I thank you all for your efforts, cooperation and continued commitment. Coalition Against Drugs and Alcohol Kadagi Unit ama ngasi Kakching District ki Pangaltabi Chingkhada Kada Unit ama hangdokre ngasi Kada Pangaltabi Chingkhada Kada Unit hangdokpagi tharamadda Kada Head Office ki Vice President Ningthauzam Doren Kada Kakching District Committee ki President Sorok Khaibam Nena amasung Kada Head Office ki Thomi Singh su saruk yakhi ngasi nauna hangdokiba Kada Pangaltabi Chingkhak Unit ki nauna thaupugadaba singdi President ta Ningthauzam Ibemcha Devi Secretary da Khundrakpam Gita Secretary Finance ta Mayang Lambam Memi Devi Vice President da Khumukcham Tombi Amadi Soibam Apabi Devi Secretary Organization da Taurangbam Bimola Amadi Secretary Information and Publicity da Thokshom Latani UPSC Manipur Public Service Commission na chingba exam thaningba leiragasu selgi khudongcha daba leiba maramna coaching tamba tauba ngamloidaba singidamak Manipur lengak amadi ALS IAS Delhi ga khushim naraga pangthokliba full scholarship course asina khudongcha ba phangali haina Education Department ki Commissioner cum Secretary Ningthauzam Geoffrey na phongdorakli maphamase Manipur lengak amadi ALS IAS Delhi ga khushim naraga porongpata leiba Modern College da haugadoriba full scholarship course ki mangoinana pangthokpa paugi miphamabamada phongdokhibani Ningthauzam Geoffrey na makha taradun ha UPSC MPSC na chingbagi exam thaningba
ꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯐꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯜ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯁꯥꯐꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤप कोर्स असिगी ओइना ALS IAS दिल्लीगी ख्वाइदगी मतिक चाबा ओजासिंगना ताकपी तंबीगनी। मणिपुर लेंगा अमदी ALS IAS दिल्लीगा खुशमनरगा चथगदोरबा फुल स्कॉलरशिप कोर्स असिगिदमक डिसेंबर 13 दा पांगथोखिबा एंट्रांस टेस्ट अदुगी रिजल्ट लाक्लिबा डिसेंबर 19 दा लाउथोकलगनी। कंडक्ट तौखिबा एग्जाम सिदा ST SC रिजर्वेशन सु थमली लोइनना मार्क मतुंग इना अहानबा स्टूडेंट चानीदा फुल स्कॉलरशिप पीगनी चादा चामा फ्री ऑफ कोर्स तंबीगनी। अनिशुबा स्टूडेंट चानी अमदगी चानी यांखै फावबदा चादा हुंफुतरा मंगा स्कॉलरशिप पीबगा लोइनना मथंगी स्टूडेंट यांखैदा चादा हुंफु अमदी मथंगी स्टूडेंट यांखैदा अमुक चादा यांखै स्कॉलरशिप पीगनी। पुन्ना था 13 गी कोर्स ओइगनी लोइनना प्रिलिमिनरी एग्जाम थाबा अमदी तांकक की ओइना थागदब एग्जाम सिंगी तांजासु पीगनी फोंदोखी। मॉडर्न कॉलेज दा पांगथोकदोरिबा सेमिनार अदुदा स्पीकर ओइना सरुक यारिबा ALS IAS दिल्ली की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनीष के गौतम नहाई छात्र सिंगना थेंगनगदबा डिफिकल्टी सिंगदगी खर मखै साफनब हाइदुना लेंगाका ALS का खुशमनरगा पाइखलिबा खोंथांग असता खुदोंग चाबा लौबिहौ अमदी मणिपुर लेंगाकनसु असिगुंबा कानगदबा खोंथांग असता सरुक यापिबगीदमक थागली फोंदोखी। 2.80 crore 2.80 crores coming side ki pidoni adagi makha tarakpa scholarship 75% 60% 40% si kisna total 1.2 crores sina ALS ko alternative learning systems daily makhoi ki side gi CSR initiative oina makoina scholarship pay to bikadoni। थौबाल डिस्ट्रिक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज TDCCI Sinduna Entrepreneurs Excellence Program की सरुक अमा ओइना नोमुगी ओब्रा practical workshop अमा ngasi YBU Thobal की training hall दा पांगथोखरे exclusively for entrepreneurs, startups, business owners, small scale industry owners, local businessmen, aspiring business owners, students and professional haiba hiram da पांगथोखिबा workshop अदुदा district इंडस्ट्री सेंटर थौबाल अमसुंग कक्सिंगी जनरल मैनेजर शोइबम नबकुंज सिंह नाथोइबा मिथुंगलेन अमदी TDCCI थौबाल की प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद चंद्र निंगोमबमना थरमपु ओइना सरुक याखी वर्कशॉप अदुदा GST and compliance, understanding profit, loss and balance sheet, company formation and business establishment amadi food safety regulation and FSI compliance haiba hiram singda NHYT and associate ki CA Henthoiba Yumnam amadi food safety administration designated officer Yumnam Saitajina technical expert oina wangangki। वांजिंग हाइरोक लमखागी वांजिंग न्यू मार्केट मपागी लंबी मतेक असी सेंबिनबा कयारक हन्ना हाइरबसु मैलेनबा सिंगना सेंबिदबदगे ngasi न्यू मार्केटा पफम फमलिबी खोइसाउनरबा इमाइबेल मयामना ngasi नुंथिल पुंग अमरोम तारकपा दुवाइदा लंबी असी थिंजिंदुना खोंजंग जंगसिलुरे दुबो लंबी असी कॉन्ट्रैक्टर ना थासगी कुंतरुतगी सेंबा हौरगनी हाइना थाजबा पीबदगी खोंजंग अदु हंदोखरे। मसिंग यामलबा पफम फमबी इमाइबेल सिंगना न्यू मार्केट मपादा लंबी दा पोलांगना चिंगबा थमजिंदुना चथोक चसिन तौबा थिंजिनकी खोंजंग अदुना मरम ओरेगा वांजिंगदगी हाइरोक चंगदबा अमदी हाइरोक लोमदगी थोरकपा गाड़ी सिंग चटपा यादबदगी चाउना अपनबा थोखनकी। वांजिंगदगी हाइरोक ताबा लंबी परिंगी वांजिंग होदामबा मपादसु इमाइबेल सिंगना लंबी थिंगदुना खोंजंग जंगसिनकी तुंगदा थौबाल पुलिस स्टेशन गे OC इंस्पेक्टर साबम इबोमचा अमदी वांजिंग आउटपोस्ट की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्सम सोमेन लुचिंग पुलिस टीम लाग खोंजंग जंगसिलिबा इमाइबेल सिंग वारी शानकी। पुलिस सिंगी माइकीदगी लंबी सेमगदौरिबा कॉन्ट्रैक्टर अदुगा पाव फाउनरबा मतुंग अथुबा मतमदा लंबी मती अदु कोइलास थादुना सेमजिलगनी हाइबगी थाजबा पीबदगी लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु नुंथिल पुंग अनि खर हेलकपा दुवाइदा हंदोखी। ngasi khongjang adu da saruk yaki bi pafam phambi ima laisram santi na haikibada new market mapagi lambi mati asi matam kuina sembi dabana yamna phibam phattabata natana upul yamna chenba lambi oire masina maram orega pafam phambi sing uful dagi pokpa makhal kaya ge laina sing na nare
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯅꯕ ꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ 16ꯇꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 19ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯂꯤꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ Manipur State Rural Livelihood Mission Department of Rural Development and Panchayati Raj ki makhada semkhiba Mangalaibi Village Level Federation Utlau Nambo CD Block na sinduna nongmagi oiba Community Led National Campaign Against Gender Based Discrimination Awareness Program ama Mangalaibi BLF ki office ta pangthokre Thoramatuda MSRLM Nambo CD Block ki in charge KSH Abhijit Cluster Coordinator Anjusri Jumnam Utlau Gram Panchayat ki Upa Pradhan Longjam Inaukja Mangalaibi BLF ki President Laisram Bina Sakina Athoiba Mithungnen Singh Amadi Wangangloi Singh oina saruk yaki Secretary Saugrapam Rani Balana Fongdokhibada Chahi Khudingi November 15 dagi December 12 faubagi manungda pangthokpa gender based violence hanthanaba haurakliba naha sing drug ki langda thuduna punsi Mangkigadaba kayadagi kannaba pandamda drug and alcohol gi matangda pangthokpa awareness program gi saruk ama oina thoramasi pangthokpani aduga thoram pangthokpa khaktana gender based violence hanthanba ngamloi saruk yariba singna punna wakhal taminaba amadi mateng pangnaraba matamda hanthanba ngamgani haiba BLF asigi self group singi member chama kunthra taruk punna khangminanaba saruk yaminari haiki Dunster School of Business Switzerland Transparency and Community Development Service ta yumpham oiraga Doctor Degree Pibagalonena Global Excellence Award 2025 ki mana khushinaduna ikai khumnaba ulakraba Muhammad Riyazuddin Khan bo Future of Lilong Development Association Foldana Taramna Okre Muhammad Riyazuddin Khan Lilong Turel Ahanbidagi Lekhidraba Maulana Abdul Qadir Bogi Mayum Amadi Hajibi Basir Jan BBG Machanupa Hani Mahak Haujik Manipur Lengaki Power Department Superintending Engineer Ina Mathau Tauribani Foldana Sinduna Long Turel Han Bidaleba Darbar Hall the Ngarang Numidang Pangtokiba Mahak Okpagi Taramadu Retail Principal Secretary KH MA Halim Saha Kekman GP ex Pradhan Asim Ibom Jasing Amadi Foldagi Working President Alhaz Abdullana President Member Sing Oina Sarubyaki All Manipur Body Builders Association Amban Senduna Manipur University ki Auditorium Hall da numit ini chupna chathakiba humphum doi shuba Mr Manipur 2025 ta Men's Sports Physics ta silver medal fanglakhraba Naurem Freddy Maitei bu harau taram okre Naurem Freddy Maitei apokpa Naurem Samu amasung apokpi Naurem Ongbi Samphan Bilaima Kakching Sumak Lekai Panthoibi Pareng haujik DJ Gym and Fitness Center ki sanaroini Freddy na Men's Sports Physics ta saruk yaduna silver medal fanglakpada Southeastern Sporting Union Sesu Kakching Sumak Lekai amasung Sesu Youth Wing na senduna pangthokpa harau taram okpagi tharamadda Sesu amasung Sesu Youth Wing gi maikidagi lengyan amadi selgi mana piduna Freddy bu pungning thawatki Freddy na makha tarakpada hena kan hona serasigi thak khakta natana national gi oiba thakta hena mingchat purakpa ngamba orisunu haina asil arangi maikidagi yai patawjal so piki Liching Marup Amadi Liching Microfinance po miyamna lana uhanna bohana biganu haina Liching Group ki President and Shyamna Thadorakpa Cheryl Amada Fongdorakle Cheryl aduna hai Marup asi haubadagi leptana chatharami mara asida COVID pandemic na maram oiraga matam khara leplure Pandemic asi loikraba matungda hanago makha chathaduna lisingani kulumdagi April tha fauba amuk laurami adubo marag asida amuk laibak thibadi leibaki kanglopki irang na maram oiraga kudong chadaba kaya mayoknabana lisingani kulumdoigi me thadagi marup asi amuk lepkhibani adubo haujik leibaki irang asi khitang nemtharaklabanina marup asi hanago makha chathanaba haukhiba September 12 lisingani 15 asida committee ga member singa yanabagi matung ina lakliba kumja lisingani 13 ki me thadagi haunaba notice amasu
थोखरे मरगसदा मेंबर सिंगी मरक्तगी मियोय खरना मियामदा कमिटी बुलाना उनबा मवोंगदा तौबिदनबा अमदी मखा ताना चथनबा होनरिबा पन पीबिदनबा मीडिया की खुथांगदा फोंगदोरकले लेचिल थाबना मरम ओरेगा ngasi ayuk Delhi Agra Expressway gi Mathura da lambi gi khudong thiba thaudo amada miyoi kunmanga maina chakpagi sakpadagi asok apanangkre amadi miyoi mari na sire police na fongdor khibagi matung ina lechil thabana sengna unadabana maram oiraga gari kaya paidna leiki amadi gari thomjinabadagi mathang thengjinabana maram oiraga gari kaya mai hauduna chakhi emergency service khudakta changshinduna rescue operation chathaduna lambida apanba lehandana ba asok sing lokthokhi khudong tiba thaudo adu Yamuna Expressway gi mal chama kontret aduwaidini bus taret amasong car ahom thomjinakhibadagi gari singdu mai hauduna chakpadagi miyoi mari sikhi kunmanga na maina chakpadagi hospital da laikanari makoi sing adushu phibam ruri haina SSP Mahura Slok Kumar na haiki Prime Minister Narendra Modi na magi tweet ta thadorakpa warol da thaudod laikhidraba sing adugi damakta thamoi shukna nungaitaba fongdor aduna laikhidraba sing adugi imung manung da ex gratia oina lupa lak ani amadi asokpa sing adugi na lupa lising yankai piragani haiki bagalona soklaba sing adubu athubada pharakpa oresanu haina isoda khurumjari haiki Pacific Ocean da drug trafficking tawbagi maralda US military na hi ahumda strike chathaduna miyoi nipan hatkre haina US military na phongdokre haukiba tha kharadasu Pacific amadi Caribbean Sea da drug trafficking tawbagi damak vessel kulomda target tawduna miyoi marfutara rom hatkre Donald Trump ki drug sing transport tawba gang singi ma chathaba campaign gi saruk amo oina vessel sing asida strike chathabani hairi Arabada Maropa Amhanam Yam the Pizari Vijay Diwas ki palan Rajya Thakta Manipur Supang Thokre Mahoksa ki phibam kaitharakna pirakliba safusidagi kananaba matam leiringida climate relic Kent ohenna hominasi haina Governor Ajay Kumar Balana Fongdokre Entrepreneurs Excellence Program ki saruk ama oina nomogi oiba practical workshop pangthokre mana so panangkre Imes paudam pizeba ngasi kini mata asalo shinjare mideng tabra singbu amuka na kurumjare